Liyabingelelwa mahlabezulu ngegama lenkosi yethu Jesu siyabonga ukuhlanganiswa singabaphilayo singena phakathi kwesifundo sekota entsha. Mina ngikhulumayo nguMishayeli Ndlovu, ngizacela engilabo abafowethu lodadewethu baziveze lapha e-studio. Salibonani ngegama lenkosi. Siyalamukela njalo kuleli viki lapho sizahlangana lesifundo esitsha esekota elitsha elesithathu. Wozanini siza ukuthi umlimo usiphatheleni kuyona le kota libusiseke. Okhuluma lani nguThabisile Dube. Salibonani wabukeli labalaleli, sithanda ukubonga ukuhlangana esifundweni esitsha sengathi uNkulunkulu engakhuluma lathi sizwe adinga kubana sikwenze kulona leli kota. Okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga ukungena kusona lesi isifundo sekota entsha. Okhulumayo nguThalenti Ncube kaSibendo Mthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba elihle osipha lona ukuthi sifunde ilizwi lakho. Lapho sizuza ukugxila ngakuwe lokuphathiswa nguwe. Umoya oyingcwele kasithungamele ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Empilweni esiphila phakathi kwayo sidlula phakathi kokuvivinywa, sidlula phakathi kwenhlupho, sidlula phakathi kwensizi, sidlula phakathi kwezilingo ezijiyeneyo, ikakhulu njengabantwana bakaNkulunkulu. Kukhona ke okumele sikwenze okudinga ukuthi siphatheke kikho ngamunye ngamunye. Ngakho ke kulesi sigaba senyanga ezintathu sizabe sifunda ngaphansi kwesihloko sokuvivinywa. Sizabe sifunda ngaphansi kwalesi sihloko esilokuvivinywa. Ngiyakhumbula esikolweni kudala le kusafundwa, kusachaywa futhi esikolo. Wawusithi ungahamba esikolo bese bekuchaya embaleni lapha ngemuva. Ubususala le dwetshu ususala le mpawu zokuthi kulobunzima odlule phakathi babo. Yikho lokho kuthiwa yikuvivinywa. Singena kule ikota ngizanxusa ubana kuyini esingakutsho ngalesi sahluko sokuvivinywa. Kukota le esizafunda ngakho kakhulu ukuthi nxa singena phakathi kwezinhlupho zempilo, nxa singena phakathi kokulimazwa mhlawumbe ngabantu abathile, mhlawumbe izehlakalo zempilo lalokhu thina esingakuboniyo, esingakuboniyo, konke kuhlukuluzeka kungela ndaba lokuthi kubuye njani, thina sikuphatha njani, njalo senelisa kanjani ukuthi ngenxa yokuthi singamaKristu lokho kuvivinywa sikuguqule kube yikubona kwethu ukubusiseka kwethu ngakho. So sizafunda kabanzi sikhangela ukuthi uThixo usiphathisa kanjani ukuthi sibe lelihlo lakhe phakathi kwezinhlupho esihlangana lazo, okusenza sibe lomahluko phakathi kwabakholwayo, phakathi kwethu esikholwayo lalabo abangakholwayo. Siyabonga. Isifundo sekota, isifundo esizahlangana nazo kukota leli zifuna abantu abavuma ukuchuduzwa kumbe ukuvivinywa, abavuma ukuphekwa ngelangabi, bavume futhi amalangabi esingena kiwo asiwangeni sodwa. So kudinga abantu abavuma ukungena lo Jesu ngoba sikhangele ukuvivinywa silo Jesu, singesabi isihlobo esithandekayo ngoba ukuvivinywa esingena kikho kasikho sodwa, usithembisile ukuthi kaye kusichiya. Ngigcizelela khona lapho sithola esifundweni saleli kota sikhunjuza ukuthi hayi uNkulunkulu kasithembisanga ukuthi nxa sesimkhethile uJesu inhlupho zizaphela. Ngithemba babukeli labalaleli siyakhumbula indaba ekuJohn 16 verse 33. Lo Job chapter 14 verse 1. Vele inhlupho kazisoze ziphele ngenxa yokubana sesimkhethile ubani uJesu. Kodwa isifundo lesi okwenyanga ezintathu ezilandelayo sikhona ukuthi sizosiqinisa njengebandla ukuthi singama njani siqine edwaleni lunguJesu siphakathi kwezinhlupho ngoba indaba eqhakathekileyo ngiyokunqoba
Umpostoli uPaul uthi ngilwile ukulwa okuhle. 2 Timothy 4 ivesi ngelika 7. I fought a good fight. So sizakulwa njani ukulwa okuhle siphakathi kwezinhlupho. So izifundo zonke zigxile khona lapho ekuthini siphakathi kwezinhlupho sizama njani siqine edwaleni lunguJesu. Siyabonga singakajampeli esizibeni sesifundo salamhlanje sifundele uRomans isahluko ngesika 8 ivesi ngelika 28. Ukuvivinywa lokhu kusiza thina njengabalandeli bakaKristu Jesu ufananiswa legolide ukuze liphume lihlambulukile, liphume lilesisindo, liphume lilihle kakhulu, lidlula phakathi kokuchiswa okumangalisayo. Lathi njengamakholwa ensuku zanamhlanje nxa sidlula phakathi kwezilingo, nxa sidlula phakathi kokuhlupheka, nxa sidlula phakathi kokuvivinywa, kusilungiselela ukubana sibe ngabantu abapheleleyo. Kusilungisisela umbuso kaNkulunkulu ozayo masinyane. Sifundele uRomans 8 kwabaseRoma 8 ivesi ngelika 28. Verse 28. Njalo siyazi ukuthi izinto zonke zisebenziselana okuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Siyabonga sengathi kungabalelwa kithi bathandekayo ukubana singabamthandayo uNkulunkulu phakathi kokubi, phakathi kokukhala, phakathi kokububula, phakathi kwakho konke kakubalelwe kuchiwo ukubana singabamthandayo uNkulunkulu. Namhlanje ke singaphansi kwesihloko esithi umalusi lokuvivinywa. Umalusi lokuvivinywa kunengi esiza kukhangela ngempilo yokuba ngumalusi, kunengi esiza kukhangela ngohambo lenkambo yokwalusa, izindlela nendlela zokulunga esiza kuzihlolisisa kulesi sifundo. Kungenzakala ukuthi enkambweni yokwalusa udlule phakathi kwezihotsha, kungenzakala ukuthi enkambweni yokwalusa udlule phakathi kwezintaba ezimangalisayo, kodwa kukho konke lokhu phakathi kwezitha, phakathi kwabangani, inkosi isithungamela ezingeni eliphezulu. Kulalapha inkosi efisa ukuthi siqhube sizifumane sesikhona. Indinyana yokwaziwa ngekhanda namhlanje itholakala kumahubo isahluko ngesika 23 ivesi ngelika 3. Sizacela siyibale bese sisitsho ukuthi kuyini esikutholayo ke kumahubo ngu23 ivesi ngelika 3. Verse 3. Ibuyisa umphefumulo wami, ingiholele endleleni zokulunga ngenxa yebizo layo. Ngobe Yes. kuyini esikufundayo kule verse nxa ilizwi lenkosi lisithi ibuyisa umphefumulo wami, ivuselela umphefumulo wami. Kuyadingeka yini na ukuthi umphefumulo uvuselelwe kulesigaba lapho kufika khona ukuthi hayi no kulokhu okulokubudlelwano lomphefumulo sokumeleke kathesi umphefumulo uvuselelwe. uDavid lapha nxa sinanzelela wayengumuntu owayeyazi inkosi. Wayengumuntu owayekwazi ukuthi uThixo ufunani. So kule ndaba lapha eka Sophie. uSophie ukhanya wayelomngane. Belobudlelwano lomngane lo. Kwathi sokungesinye isikhathi uSophie wathola umngane wakhe esehamba emngcolisa ekhuluma kubi ngaye. So ekukhulumeni kubi ngaye kuthiwa uSophie indlela aresponda ngayo. Wathi esewedwa wathi kodwa kuloThixo ovuselela umphefumulo wakhe. Okutsho ukuthi isimilo sika Sophie savezakala emva kokuthi akhulunywe kubi. Savezakala emva kokuthi angcoliswe ngumngane wakhe. Umoya wakhe wathi phansi. Yikho lapho abona khona ukuthi yikho kudinga uThixo ukuthi angiqinise. Empilweni esiphila kuyo uzananzelela ukuthi silezikhathi zokuthi uyathi uphila
uzwe umoya wakho udangele kakhulu. Kwesinye isikhathi kubangelwe ngama-family members. Kwesinye isikhathi kubangelwe mhlawumbe ngumuntu obumthemba kakhulu. Nxa uyintombi kumbe ebesile jaha layo kade ulithembe kakhulu. Ijaha liqede likulaxaze. Sakudlala nje wena uresponda njani. Ngesikhathi umoya wakho uphansi. Yikho lapho okumele uye kuThixo avuselele umoya wakho. Ngoba ungazithwalela lokho kuhlupheka lokuhlukuluzwa ngempela uyatshona. Kodwa sivuselelwa emva kokubana sesike saba lokuhlukumezeka. Katsheni, umphefumulo uyadinga ukuthi uvuselelwe. Nxa ungasavuselelwanga kuyini okungenzakala emuntwini? Siyabonga mfundisi. Osokungenzakala ukuthi umuntu sengalahlekelwa yibudlelwano bakho obuhle loNkulunkulu. Nxa sikhangela oloba lapha nguDavid. uDavid wayezingelwa nguSawuli, umntanakho Absalomi wamvukela ngezinye inhlupho nje ezimbalwa engizithintileyo lezi. Ngumuntu wayephakathi kwezinhlupho. So izinhlupho zona vele nxa umuntu engasaphathisekanga, uNkulunkulu nxa engasamqinisanga umuntu, uhlupho lulakho ukuthi lumsuse kuNkulunkulu umuntu. Azibone sekwesinye isigaba lapha kade engakhangelelanga khona. Siyabonga. Enkamboni yokukholwa Madobe kuyenzakala yini ukuthi ufike lapho ophelelwa khona ngamandla, ufike lapho odana khona kakhulu uhludangale, ungaba sabela wazi ukuthi uyenzani kuze kudingakala imvuselelo emangalisayo? Vele sodwa ngeke sikukwanise ngoba kunzima. Umhlaba lo siphila kiwo uyasihlukuluza, siyadinwa, siyaphela amandla. Sidinga umuntu ongathi ungesabi, qhubeka. Yikho ukuvuselelwa kwethu. uIsaiah uyavuma ukuthi amandla aphela. Ungakhangela u40 kaIsaiah ngu40 verse 30 uthi labatsha bazaphelelwa ngamandla, badinwe, lamajaha aza kuphelelwa ngamandla. Kodwa bathemba inkosi, ngizabavuselela mina, ngibanika amandla amatsha. Kuyadingeka enkambeni yokukholwa ukuthi siphiwe amandla amatsha ngoba sihlangana lakho kunzima. Kwesinye isikhathi siyawa siwe sithi bhazalala sehluleke lokuvusa. Sidinga ingalo kaJesu ezasibamba isiphakamise isiqinise siye phambili. Siyabonga. Nxa siqhubeka lapha sizwisisa ukuthi inkosi ingumalusi, ingumalusi wami. Ngumahubo ngu23 ivesi ngelika 1 esikhangelela yona laphana. Isahluko lesi sikamahubo ngu23 ivesi ngelika 1 kusiya kuvesi ngelika 6. Isahluko esilamavesi amalutshwana kakhulu eBhayibhelini. Njalo isahluko esaziwayo kakhulu eBhayibhelini. Baningi abachumayeli asebechumayela intshumayelo ngalesi sahluko sikamahubo. Nabantwana abancane ungababuza ukuthi ivesi oyaziyo eTestamentini elidala yipi, bahle bagijime. Abaningi bagijimela kumahubo ngu23 ivesi ngelika 1. Sizahlolisisa ngokujulileyo ke umahubo ngu23 ivesi ngelika 1 kusiya kuvesi ngelika 26. Umalusi, uNkulunkulu ungumalusi wami. Sifundele uvesi ngelika 1 lo vesi ngelika 2. Inkosi ingumalusi wami, kangiyikuswela. Iyangilalisa emadlelweni aluhlaza, iyangiholela emanzini okuphumula. Siyabonga. Uvesi ngelika 1 uthi uJehova ungumalusi wami. Kuyini esikutholayo lapha ngoJehova ongumalusi wethu, hachi wethu. uJehova ungumalusi wami. Ngiba lembuzo engibalayo ukuthi kuyenzakala ukuthi ngikhonza ngibe sengiswela ukudla ngingabi lakho, abantwana belale bengadlanga. Kodwa ivesi khona ethi uJehova ungumalusi wami, kangiyekuswela. Kodwa imali yefees ngiyiswele.
Sengiswelile imali yefisi kodwa ivesi khona. Ethu Jehova uyini? Ungumalusi wami. So ngibuya ekuzwisiseni ukuthi i-definition yethu kamalusi ingaba weak. Kumbe leyo ukuthola kwethu ingaba weak, siyalimala. Kahle ngibuye eduze Ndlovu. I-definition yethu yokuthola ingaba yizinto, ama-material things, then sesilimele. Ingaba ngama-material things kuqala, sesilimele. Ngoba siza define umuntu osweleyo ebe ngumuntu ongelandlu, ebe ngumuntu ongela moda. So umuntu lwana sesim-influencer ukuthi empilweni yakhe agijimise ukudinga imota, agijimise ukudinga indlu, echiya isiqokoqela sendaba. So ukuthola esikutshoyo lapha ukuthi as long uJesu engumalusi wethu, kasikuhlala singela kuthula enhlizweni. Siza kuhlala singabakhululekileyo. Whether indlu ikhona, whether indlu kayikho, kodwa kangikuswela ukuthula. Alright. Ngizahlala isono sisusiwe empilweni yami. Alright. Then secondly, indlu singilandela. Imota singilandela. Ayisikuthi indlu haya ngifuna but lokhu kakungilandele ngokuthi ukuthula ngilakho, kungabi yikho okuzongidefine ukuthi ngingumuntu onjani. So ngingedwa ngingelazo lezi zinto, ngilokuthula yini, ngoba umalusi ukhona wethu izinto ndilazo kumbe kangilazo. Now umalusi ngumuntu onjani? Umalusi ngumuntu onjani? Siyabonga mfundisi. Babukeli labalaleli. Umalusi kwabakhulele emakhaya bazazwisisa ukuthi maybe sukusondeza lalokho okukhulunywa lapha kumahubo 23 kukhulunywa ngezimvu. Ngumuntu ogcina izimvu. But ungayisukuthi umalusi ngoyezimvu kuphela. Ungayelusa inkomo, labo amadonki, lembuzi. Kodwa ke lapha sikhuluma ngezimvu. So nguye okhethayo ukuthi izimvu kumele zidle nga. Alright. Egangeni ngale kulezilo ezingadla izinyamazana, nguye ovikelayo. Nxa ikhona egulayo, nguye obona ukuthi iyasizakala ekuguleni kwayo. So ugcina zonke izimvu, uyameka sure ukuthi akula le yodwa elahlekayo. Uzithanda zonke, uzinakakela zonke. Siyabonga. Sichasisa umalusi lapha sifundele uJohn 10 ivesi ngelika 14. Alright, mhlambe singakafundi ngingifikelwa ngumbuzo ngemva kokukhuluma kukaGatsheni ukuthi uthi yena umalusi ngumuntu onakelekelayo, owenelisa ukuthi akuthwale nxa usosizini, okuthandayo. Ngiyakhathazeka, umalusi wakho mlaleli ngubani? Ngubani? Uyakwazi ukuthi sididekile la abantu sigijimisa into eziningi. Kulomunye umuntu ogijimisa umfundisi wakhe, ongafuni la kuzwa, ongafuni la kuthini, angazi ukuthi yibo yini abelusi. Ngoba uDavida lapha uthi inkosi ingumalusi wami, ngoba inkosi akhuluma la ayimdanisi. Nguye lwana wahlangana lesilwane, walwa laso, wa protect izimvu, wahlangana lebhele, walwa lazo, wa protect. Umbuzo wami ukuthi ulusi impilo yakhe iluswe mbani? Uthunganyelwa ngubani? Inkosi ingumalusi wami. John 10 verse 14. Verse 14. Mina ngingumalusi olungileyo, ngiyazazi ezami, ngiyaziwa ngezami. Now lapha sesivezelwa lilizwi likaNkulunkulu ubana uJesu ngumalusi olungileyo. Njalo ezakhe izimvu uyanjani? Uyazazi. Njengoba umbuzo usiza kithi namhlanje ekseni ukuthi umalusi wakho ngubani? uJesu bese sithi yena ke ezakhe izimvu uyazazi. So ensizini esingadlula phakathi kwazo, enhluphekweni esingadlula phakathi kwazo, kukho konke okubi okungenzakala ezimpilweni zethu, nanti ilizwi lenkosi uJesu uthi thina njengezimvu zakhe uyasazi. Umalusi uyazazi izimvu. Nxa sifunda ngokwalusa le ePalestine
kuthiwa umalusi izimvu zakhe kumele abezazi ukwenzela ukuthi zingalahleka identify abezazi ukuthi hayi imvu enje kayisekho esibayeni uzazi ezebezazi ngamabizo izimvu ngiyakhumbula ekhaya inkomo zaziphiwa amabizo uthola ukuthi kulinkomo le kuthiwa nguleyisi le nguqhilika le ngunhlamvukazi phiwa amabizo achiyeneyo ngitsho lezi zimvu lazo zilamabizo okuziphawula ukuthi leyi yileyi uNkulunkulu uthi thina ngokuthiyana kwethu thina ngokwenza kwethu uNkulunkulu uyasazi njengomalusi wethu kulento engithathekisayo ngelinye ilanga ngiyafika komunye ubaba wayegula egula okumangalisayo so nxa ngifika kuye mina ngahle ngathi hayaya umuntu lo ngendlela agula ngayo yena nxa ekhuluma lami uthi talent wena uzasuka lapha ungijiye kodwa engikwazi ukuthi uNkulunkulu uyasala lami amen to me kwanjengisa ukuthi umuntu lo uyazwisisa ukuthi umalusi wakhe nguThixo number 1 number 2 ukhululekile lobe phakathi kokugula siyabonga kulempawu ezimbili lapha Madube eziphawula umalusi ngokulunga la ngobuqotho bakhe iziphi lezi impawu esizitholayo eziphawula umalusi olungileyo ungakhangela uJohn 10 ebesimbala uthi ungumalusi olungileyo uyazazi izimvu zakhe lazo ziyamazi kuthiwa uzazi ngamabizo njengobuke watsho so kutshengisa ukuthi umalusi lo uyanakekela ulothando ulekhe uthi yena imvu yakhe nxa ilimele uyayithwala ayetatshe kuthiwa yikwetatsha ayithwale ayinike i-treatment efaneleyo izibe right yenelisa ukuthi izihambele zona eziqhulayo lezana ezisabuthakathaka uyazithwala umalusi wethu njalo siyabonga umalusi sikhangele gatsheni uIsaiah 40 verse ngelika 7 umalusi onguJesu kuthiwa ngumalusi olungileyo he is the good shepherd umalusi olungileyo abanye abalusi kuyakuthiwa ngumalusi kuphela engalunganga ekethatha elinye ithuba engelusi izimvu asuka ahambe ayenakekela okwemuli yakhe asuka ahambe ayenakekela nempahla yakhe kodwa uJesu ngumalusi olungileyo oluthando ngumalusi futhi othembakeleyo ekwaluseni kuyini okunye sikutholayo empawini zokwalusa kuIsaiah 40 ivesi ngelika 11 gatsheni siyabonga uMadube ubesekuthintile okunye laphana kodwa okunye sikutholayo lapha ukuthi umalusi uyazithanda izimvu zakhe isithola futhi esinye isifundo esiqhakathekileyo ekuthungameleni ku leadership ngoba umalusi akusoze kuvume kumbe akulunganga ukuthi ayekele izimvu zilemkhaza kumbe zilezilonda kumbe ziqhula so njengama leaders omunye umthwalo esilawo kumbe ama leaders umthwalo elilawo yikunanzelela amalunga ebandla sinanzelela lapha abasilela khona bese sibafinyelela now umalusi ngumuntu lowana olothando olekhe ngake ngenza omunye comment ukuthiwa khona echurch asincengane hayi echurch kuyancengwana echurch kuyancengwana umalusi wezimvu uyancenga ulothando lezimvu zakhe akasoze athokoze nxa ziphakathi kohlupho kodwa uyazincedisa lapho ezidinga khona ini ukusizakala siyabonga kuyini okunye esikubonayo ngomalusi Ncubi yes kubuthungameli lapha ungabala uJeremiah ngo23 ivesi ngalika 3 ngizabutha eziseleyo emhlanjini wami kuwo wonke amazwe lapho engizigcothele khona ngizibuyise futhi esibayeni sazo zizazala zande umalusi ngofisa ukuthi kube labathungameli abaningi uyabona uJesu indlela athungamela ngayo indlela yokuthi lapha ekhona waye-influencer abantu ukuthi babe lesimilo esifana lesakhe namhlanje nxa uku leadership position of course
i-definition ka-leader is I understand it ngiyokuthi nxa usungumKristu usungumthungameli. There's no excuse. So nxa ungumthungameli lapho okhona ku-circle yabantu olabo uyafuna yini ukuthi abanye abantu bakhule esiKristwini? Kumbe nxa abanye abantu bekhula esiKristwini udinga indlela zokubanyathela. Wena oyabe ukukholisa ukuthi abantu nxa besehluleka ukhulume ngabo. Nxa bekhula awukholisi ukubona ukuhluma lokhana. Kutsho ukuthi kuyabe kulo ungazwisisi according to isifundo lesi. Isifundo sithi umalusi onguJesu Kristu ufisa ukuthi sibe ngabantu abakhulayo esiKristwini, kube labantu abanengi esiKristwini. Ngakho lathi esingabathungameli, nxa ubona isipho ebandleni, cultivate isipho lesiyana emuntwini lwana. Nxa ubona lokhana abakhulayo ungafili threat, but uzwana ukuthi uThixo usevuse uMishayeli. Kahle ngincedise uMishayeli akhule esiKristwini. Athi uthi uyabumdala kodwa nxa usubona abafana bekhula ufile sokule threat ethize. Ayiso leadership le. I-leadership ngiyokuthi nxa ngibona uMishayeli ekhula ukuchumayela engakakukwanisi ngiyamcultivate Mishayeli. Ungabamba kakuhle so. Hayi khona ukuthi ngixoxele kachana yi-leadership ngesiKristu le. Siyabonga. Inkosi ingumalusi wami, angiyi kuswela lutho. Bathandekayo, sifunda ukubana inkosi nxa ingumalusi wethu iza kusivikela. Sifunda ukubana inkosi nxa ingumalusi wethu iza kusinakekela. Sifunda ukubana inkosi nxa ingumalusi wethu iza kusihlenga ngezikhathi ezinzima. Sifunda ukubana inkosi nxa ingumalusi wethu iza kusithungamela, iza kusiqondisa endleleni ezihlambulukileyo. Ngoba uJohane 10 ivesi ngelika 11 ithi umalusi olungileyo uyanikela impilo yakhe ngenxa yezimvu. uJesu Kristu wanikela impilo yakhe ukubana thina esilizwa ilizwi lakhe namhlanje sibe ngabantu abamukeliswa ukuphila okunaphakade. Umalusi olungileyo uyaziqoqa izimvu zakhe azibuthanise zonke zibe ngumhlambi munye, umhlambi obambeneyo. Sengathi lathi singamenza uJesu abe ngumalusi wethu ngoba uJehova ungumalusi wami, uJesu kabe ngumalusi wakho, uNkulunkulu kabe ngumalusi wethu. Kungaba njalo ezimpilweni zethu njengelizwi likaNkulunkulu kulesi sifundo, kasiyi kuswela lutho. Uza kusithungamela emadlelweni aluhlaza nakukho konke esikudingayo. Sifundele uMahubo 23 ivesi ngelika 3. Ibuyisa umphefumulo wami, ingiholele endleleni zokulunga ngenxa yebizo layo. Ibuyisa umphefumulo wami, ingiholele endleleni zokulunga. Iziphi lezindlela zokulunga? Ingiholele endleleni zokulunga. Inkosi ingaba ngumalusi wethu iza kusiholela ngitsho ezindleleni zokulunga. Iziphi lezi indlela zokulunga? Mhlawumbe sithe siqala vele uDavid uthe ungumalusi wami. Ngale kuJohane 10 wabe sithi yena ungumalusi olungileyo. Umalusi olungileyo angeke akuholele endleleni engela kulunga. Yena antu uhamba phambili. Nxa ehamba phambili nguyolungisayo ukuthi la imvu yami inganyathela. La ingehluleka abesethatha enye indlela engcono lapho kungahamba khona izimvu zakhe. Ulungile yena, ngakho usithungamelela endleleni zokulunga. Yikho sibuzile lapha ukuthi othungamele yakho indlela ngubani? Ilungile yini ohamba ngayo? Now Ngobe ePalestine kule desert
akumili lutho lubhuqu ichebechebe but phakathi kochebechebe uyabona indlela yezimvu izimvu nxa zihamba uyabona ukuba hayi lapha uhamba izifuyo kule indlela zokulunga yiziphi ingiholela endleleni zokulunga omunye umnakano umele sibe lawo ukuthi ePalestine ngale kuthiyene labelusi bethu ngapha eAfrica kumbe eZimbabwe lapho ukuthi ungahamba esibayeni ngofika uvula isibaya izimvu bese ziphuma zenze njani zihambe kodwa ngale ekadeni umalusi nguye owayevulela izimvu ahambe ngaphi phambili athungamele izimvu zilandela ngaphi emuva ungithungamela ezindleleni zokulunga indlela zokulunga ngifisa ukuthinta mhlawumbe eyodwa indlela eyenza ngiyefika lapho engiya khona ngingalimalanga yes indlela njalo engichiya ngilobudlelwano kumbe ngibambene lo ngithungamelayo so kule indlela kumele sizwisise into ezimbili lapha sikhuluma ngamaKristu aphila emhlabeni sikhangele izulu elitsha khaya elitsha and of course anti is destination yethu asozulu saba khona for 1000 years ezulwini but ngipa illustration yokuthi yes izulu elitsha lomhlaba onjani omutsha right kahle ngikubambe kanje singaba lokungazwisisi kwesimo somhlaba esikuso indlela yokulunga kasisoze siyizwisise emhlabeni esiphila kuwo siphila impilo yezulu sisesemhlabeni olesono kube sokusithi lapho esikhangelele ukuya khona kuyabe kungela sono environment iyabe ngelana ingela sono le picture kuyabe kuyipicture engela sono kulabantu ke abathi besesemhlabeni babone ingani i-environment isingeyasezulwini sisesemhlabeni olesono umhlaba olesono uthi ukuthi uzahlatshwa uthi ukuthi uza khulunywa kubi uzayenziwa all sorts of izinto ezi kodwa ke usemhlabeni wesono ngoba kwazi ukuthi lo okuthungamelayo ukuthungamela ekuthini wena uthi turn ama difficult situations into sweet situations how ngokuthi nxa sengihlatshiwe Thixo ngoba lami emhlabeni ohlabayo ngikhangelele ukuya emhlabeni oyabe ungela kuhlatshwa siyabonga Ncube uNcube lapho uveze okunye okuqhakathekileyo balaleli uthi yena othungamelayo nguJesu thina siyalandela emuva kodwa ekulandeleni uNkulunkulu esithungamela kukhona okubi okungasehleli endleleni leyi kungaba nameva endleleni yokulunga endleleni yokulunga kungaba nenswelo endleleni yokulunga kungaba nendlala endleleni yokulunga leyi kungaba nokufa kungaba lensizi lenyembezi lanxa sithunganyelwa ngubani uNkulunkulu lanxa sithunganyelwa nguJesu Kristu kwenzakala njani lokho uyabona Ndebele nxa ukhuluma so enye indlela ngenhle enhle kakhulu ekuvesi nguthula phana othi ungilalisa emadlelweni aluhlaza ngenye indlela leyo bese ngibuza mina Ncube ukuthi amadlelo akho aluhlaza athunganyelwe mbani siphumile abanye siphumela izweni saya diaspora sidinga ama greener pastures uthunganyelwe ngumalusi yini abanye sesiyendile sesithethe umtshado wakho uthunganyelwe ngumalusi yini sikuma relationship abantu abatsha sithunganyelwa ngumlimu yini sisiphumile sidinga imisebenzi sidinga imali sithunganyelelwa mbani ngoba nxa sithunganyelwa ngumalusi lo baliswa nguDavida kuthiwa yena uyakwazi lapho kuluhlaza khona uyakwazi lapho sizakudla sisuthe khona lapho singendela khona ngcono sithola ukuthokoza
uthi yena uyavuselela umphefumulo ngokuthi yena kunike those greener pastures uvuselela umphefumulo wakho. Abanye sikholise emtchadweni ngoba kasithunganyelwanga. Yeah. Siyakhala kunzima kubuhlungu kasithunganyelwanga. Sizidingele thina ama greener pastures of which ayi green okwesikhatshana but umalusi olungileyo yena uyakwazi ukuthi indawo enje is fit for imvu yami, izadla inone icazimule. Now Katsheni, nxa uhlolisisa lapha kungani kulezi indlela lezidledlana eziningi, ngani kunenkambo nezindlela eziningi, kodwa ekuthungameleni kungani sithunganyelwa endaweni eyodwa kodwa ngezindlela eziningi. Umlobi nxa ebhala esifundweni lapha uthi imota inye kodwa indlela zinjani ziningi, kodwa isiphetho lapha esiphetha khona isiphetho sinye. Okay, siyabonga mfundisi. Ngingakafiki khonapho ngithanda ukugcizelela kokukhulunyweyo ngendlela yokulunga. Enye into elethwa lapha eqhakathekileyo ukuthi indlela yokulunga iyasigcina silomalusi. Noma yini esenza ukubana silahlekelwe nguJesu kayisiyo indlela yokulunga. So kulezi zinto esingazenza wenza uphumelele, uthola imali, uthola umsebenzi, uthole lokhu lokuyana, kodwa ulahlekelwe nguJesu. So ubese kuthiwa khona ke lapha indlela yokulunga nxa uhamba kuyo kawusoze walahlekelana lomalusi onguJesu. Ngoba ivele sonke njengabantwana bakaNkulunkulu whether siyakhonza kumbe akasikhonzi siyizimvu, kodwa kusemuntwini lo muntu ukuthi akhethe ukuthi avume ukwaliswa nguJesu kumbe azidingele wakho bani umalusi. Siphenduka lapha kulama situations umbuzo obuzwe ngumfundisi uNdlovu, kulama situations ayihlukeneyo esidlula phakathi kwawo. Kulobuhlungu obehlukeneyo esidlula phakathi kwawo. Kodwa ke uNkulunkulu abuvumelayo ukubana singene phakathi kwabo elenjongo yokuthi izimilo zethu zinjani zibazwe silungisiswe kwenye indawo. Uzananzelela ukuthi okwenza kube yindlelanye yikuthi singena kulawo ma situation silo Jesu. Nxa singene silo Jesu leyo ndlela iza sithungamela ebuhleni. Kodwa nxa singangena singela Jesu kuthi ukuthi yabe singenye indlela esinjani esizidingele yona. Kodwa kungachiyana ama situations esingena phakathi kwawo, but nxa singene silo Jesu sizananzelela ukuthi injongo kaNkulunkulu ngathi izaphumelela. uJesu akujongileyo ngalawo ama situations ukuthi izimilo zethu zibazwe sifanane lobani, sifanane laye uKristu. Bathandekayo, kulezi indlela kasifundeni ukumethemba uNkulunkulu kunjalo. Kulezi indlela ezijiyeneyo esingadlula phakathi kwazo kasimfundeni ukumethemba uJesu ngazo zonke izikhathi, bese siba lokukholwa. Lokukholwa sizinikele impilo zethu esandleni sakhe. uMahubo 23 ivesi ngelika 4. Yebo, loba ngihamba esihotsheni sethunzi lokufa kangiyikwesaba okubi ngoba wena ulami, intonga yakho lodondolo lwakho kuyangiduduza. Ivesi leyi yazi Ndlovu uyezwa inenguzwa loba ngihamba esihotsheni sothunzi lokufa kangiye kunjani kwesaba, right. Kulento engiyidobhayo la, izikhathi eziningi madoda silinyazwa ngokuvele kuhlezi kusengqondweni zethu. Into ingaze ibuye inhle kodwa ingqondo nxa ingcolile ingqondo izathena into liyana ibembi. So okudingakala ukushifta kwengqondo yikho kuthiwa isitha esikhulu kayisuye umuntu oseceleni wakho. The greatest enemy is yourself. Lokusengqondweni zakho. Kahle ngiphe isibonelo lapha. Kasithi umhlaba isociety ophila phakathi kwayo idefine ukuswela kumbe lokuhlupheka njengokuthi uyabe usidla isitshwala esilomfushwa
oledobi. Halo? Bebe sebesithi uyanjani? Uyadubeka. Ukhule ngakho khona ukuthi mina ngiyadubeka ngoba ngidla isitshwala esilana esilomfushwa oledobi. Abadla mnandi abangadubekiyo ngabadla irayisi elamasaladi lamafutha amanengi. Right. Kube sokusenzakala ukuthi wena uthi impila kahle yekudla amafutha amanengi. Into enzakalayo ukuthi awusozubone ukuthi bekuyisibusiso ukuthi udle umfushwa oledobi lebeans ngoba kuhealthy. Kodwa uzabusithi udubo lilokho okuyikho okuletha umkhuhlane. Uyabusithi ukuhlala kuhle kuyilokho okuyikho okulethana umkhuhlane. Unless uze uthi 10 isituation yedobi ibe yisibusiso, uzahlala usola isituation yedobi eyakwenza waba ngumuntu onje. Ngithini? Izehlakalo zempilo siyangena egodini elibuhlungu unless size sibe lengqondo yokuthi ukuhlukuluzeka lokho engiphakathi kwakho nxa ngingaku-invitanga ukuhlukuluzeka emphakathi kwakho is the reality of a sinful world. Therefore kumele ngithi 10 ukukhula kwami ngingela baba, ngingela bazali, ubaba ngingamazi, umama ngingamazi, ngikuthi 10 into a blessing ngokuthi nxa ngikhangela kukho ngithi yikho ngingumuntu olesibindi kangaka. Otherwise nxa ngingenzanga njalo ngiyahlala ngisola mina ngiyintandane. Mina ngilokho ngisola isituation enjani engikuye kukanti ke lobuntandane bule expiry date. Awungeza ukuthi ngiyintandane usola ubuntandane sule 35 years. Turn that situation into a blessing. Ndebele ungahamba nxa ususiyafika eNyathi lapha kulokuyidito umgwaqo the main road uyalungiswa. Uyalungiswa laphana so kuyamele ukhone mbijana ungene ukuze uyejoin umgwaqo ngale phambili. Indlela ikhona umalusi olungileyo uyasingenisa avume singene eceleni mbijana elungisa the main road. Uyalungisa ukukholwa kwakho athifelwa ngumntwana udlule ulawe sithethi no kakasichi ulawe ngoba uyaregulate isituation liyana bona ukuthi this one is fit for undlovu mani umntwana afe not ukuthi uyathanda but ulungisa main road eyikukholwa kwakho uyakushapena so akhithize lokhana okungani kwesinye isikhathi ngendlela ebuhlungu uyazi iBhayibheli kwesinye isikhathi liyisimanga uJacob ngala bese sithi thokozane kuhluphekeni why ngoba uvela uyasithungamela so nxa sithi loba ngihamba egodini lethunzi lokufa ngesaba uDavid uyakwazi ukuthi igodi lethunzi lokufa ngingahamba ngingaphenduki ngingafelwa ngiwe kumbe ngingahamba lezimvu zami it's either kubuye kudliwe mina kumbe izimvu zami kodwa loba ngihamba khona phana ngifelwa ngidinga umsebenzi ngingayitholi ngisiza ubuhlungu kangesabi ngobulami abese sithi intonga kaMalusi ilengwegwe phambili laphana kuthiwa intonga leyana ngeyokwehlisa amahlamvu aphezulu kulezimvu ithole fresh okumnandi so loba sihambe egodini loba yiliphi isihlobo sami ithunzi lokufa ohamba phakathi kwalo ungesabi abanye sihlamukelwe abantwana abanye izimuli zethu zichithekile abanye sikwazi ukuthi sibambe ngapi senze nisichiye nga kodwa loba ngihamba egodini lethunzi lokufa uJehova ungumalusi kwami kangesabi vumani isihlobo esithandekayo kuvivinywa vumani yabona uStefan wavuma bemkhanda ngamathi waze wabona izulu uyazi siphila esikhathini samaKristu angafuni ukuhlukunyezwa ngenxa kaJesu bakhohle ukuthi uJesu ukhona ulathi kaye kusichiya uzahlalela lathi kuze kube phakade. Omunye umlobi uthi kasila kwesaba ngekusasa lethu ngaphandle kuba besingakhohlwa indlela uThixo asithungamele ngayo siyabonga lezifulayo zakhe zasendulo. Ngicizelela okukhulunywe lapha mnali sikhangela ivesi leyi noma ungaba ngumumo onjani kodwa nxa uJesu ekhona konke kulungile antsho njalo omnye umhlabeleli nxa uJesu evumile ukuthi ube sejele as long uJesu ekhona konke kunjani kulungile nxa evumile ukuthi ufelwe ugule kumbe ugulelwe as long uJesu ekhona konke kunjani kulungile ngoba engumalusi wethu so okusiduduzayo lokusiqinisayo lapha yipresence kaMalusi wethu yebo umumo ungaba ngani mubi ikhotha lesiqedileyo ikhulume kabanzi ngoJosefa
jikelwe emgodini waba sejele ezigabeni ezitshiyeneyo. Kodwa kuyini okudala umahluko empilweni kaJosefa? Yikuthi iBhayibheli lithi uNkulunkulu wayelo Josefa. So ezimpilweni zethu kasidingenini uJesu, sambe nini lo Jesu. Ngazi indlela idlule enkangala. Nxa uJesu ekhona kunjani? Thina uhlupho lwethu sifuna ukutshintsha umumo. Sifuna ukuncedisa uNkulunkulu ukulungisa izinto empilweni zethu. Hayi ngabe uNkulunkulu umfake ehoteleni, azamfake enkangala. Ihotela nxa uJesu engekho idisaster. Kungcono ukuthi ube sejele but uNkulunkulu enjani? Elawo. Isihotsha sethunzi lokufa esinye siyazidingela. Esinye phela. Ngoba asitsho ukuthi ihambe eqala abantu kusisithi vele mina ngidinga bayangaza kumbe mina vele kumele mvivinywe. Ngijayele ukuthi ngithi no matter how much you pray to be healthy, if you eat unhealthy, you are going to be unhealthy. Ungaze ukhuleke kanjani ukhulekela ukuthi ube lempila kahle, kodwa nxa ungadli kuhle the result will come out. So kasazini ukwehlukanisa khona. Siyabonga. uNkulunkulu ngumalusi wethu, uNkulunkulu sithungamela ezindleleni zokulunga. Ebese sithi kulezi zindlela lanxa kungenzakala ukuthi ngihambe kulesi sihotsha lesigodi sethunzi lokufa, angiyikwesaba ngoba intonga yakhe lo dondolo lwakhe kuyangiqondisa, kuyangigayida, kuyangifukamela, kuyangithungamela ekunqobeni lasekusindeni. Intonga lo dondolo lapha ngokuvezwa kumele ilizwi likaNkulunkulu, lomlayo kaNkulunkulu ekuphileni kwethu njengamakholwa, ekuphileni kwethu njengamaKristu. Kasibeni ngabantu abagxilileyo elizwini likaNkulunkulu, singadeleli njalo nemilayo kaNkulunkulu. Kasigcineni imilayo kaNkulunkulu njengokulotshiweyo elizwini lenkosi. Sifundeleke uMahubo isahluko ngesika 23 ivesi ngelika 5. Yikho lapho esiza kuthola khona ukubana njengoba siphume sihotsheni segodi leli lokufa leli, siyangaphi, siyezitheni phambili ngale kulezitha, silobudlelwano bani labantu abayizitha zethu empilweni namhlanje. Verse 5. Uyalungisa itafula phambi kwami ngaphambi kwezitha zami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha, inkezo yami iyaphuphuma. Ngobe kwenzakala yini ukuthi abakholwayo bathi phambi kwezitha zami? Wena ukholwa ungumzalwane ungumKristu, usithi phambi kwezitha zami. Amakholwa lamaKristu alezitha yini? Amakholwa lamaKristu siyakubona izitha zikhona. Even ebandleni abantu bayadutshuzana, abantu bayanyathelana, abantu balwela ukuba ngo-elder, abantu balwela into ezileziyana izinto kumele ukuthi ngabe ziyasincedisa. Pho-ke iproblem ingaphi? Yikho lapho emfuna ukuya khona. Ungahamba ku-sanctuary, i-table of shewbread yayi ku-northern side endaweni engcwele. Phezulu kwe-table of shewbread kwakule zinkwa ezazimele ilizwi likaThixo. uThixo yena ngokwakhe, uJesu yena ngokwakhe. So izitha zabantwana bakwe-Israyeli kuthiwa eziningi zazivelela ku-northern side. Ama-Philistines kuthiwa eziningi izitha zabo zazisuka zivelela ku-northern side. So uDavida nxa ebhala le vesi wayezwisisa ukuthi nxa izitha zami zibuya zisuka ku-northern side, uThixo ulungisa itafula phambi kwezitha zami. So mina instead of fighting izitha ngawamamandla, mina ngiya elizwini likaThixo lingifundise ukuthi izitha zilwiswa njani. Nansi ke inkinga. Umuntu sengilwisile sise-church. Hallo? Sise-church, indlela engiresponda ngayo ngihamba ngeyami indlela yini kumbe ngithi ilizwi lithini? Ngoba the way engiresponda ngayo kutshengisa ukuthi mina nginjani. Abakwaziyo bathi bona nxa sesikhuluma ama-failures lezehlakalo zempilo, bathi failure is an opportunity to learn.
bese sithi every circumstance is an opportunity to learn. Sonke isehlakalo sempilo silithuba elihle sokufunda isimilo somuntu. Ngutshele Ndlovu sihlala sisimayelelana lapha sibonana ku Sabbath school lapha. Nxa singaphila sonke incengi ngethuka ngelilanga nxa sesinyadelana ikhonzi sungitshela ukuthi mina awungazi kuhle. Nxa sisasimayila izinto zingani zinjani ziright. So ngithi mina abantu abakuhlukuluzayo abakwenzani nxa kuyikuthi wena ugenuine ngesikristu sakho mana kuThixo elizwini likaThixo. Ilizwi likaThixo lithini? Lithi respond in each and every situation redemptively. Ngifisa ukuthi uthabisile nxa esengithethisile asindiswe isitha esikuye sisuke thina sale sibambeni. Uyabona Ndlovu, amaKristu namhla ahlezi ekudefense mood ukuthi kungathuthi isibhakera ngala mnyasibisela. But isifundo sanamhla sithi ngibhiyeva njani, ngiziphatha njani phambi kwezitha zami. uDavida nxa ebhala uthi mina uNkulunkulu ongumalusi wami ufaka itafula phambi kwezitha zami. Ngezinye indlela elinye version engingayibala ithe uyenza ifeast. uDavid uyahlala phansi abamba ifork and knife. Le best meal phambi kwezitha. You know, afaka ismile izitha lazo zimangala ukuthi kanti kuhamba njani. Kanti yena lo ngoba yena kakhangelanga izitha. Ifocus yakhe ikumalusi. Izimvu zanamuhla sezishifte ifocus kuJesu zayifaka ezitheni yikho sezizilwela. Isifundo sanamhla sithi khangela umalusi yena amabhequzi ngawakhe liyakwazi silwa lezinye izinto esingazaziyo. Labe sibabonayo laba kuyalungiseka lokho. Kodwa ezesabisayo ngesingazaziyo wena khangela umalusi ubamba ifork and knife yakudle ngoba uzakulwela impi zakho zonke. Yikho ekucineni phela sithi surely goodness and mercy will follow me. Angesabi lutho mina ngoba ngikhangela uJesu yena uzakulwa uzabhlocka kokho ubuya. Mina I'm feasting because uvele uyangithungamela angesabi lutho ngazi ubuyelana. Kanti who can be against us nxa uJesu ekhona? Now ukatsheni kulokho esikufundayo kuvesi ngelika 5 inkosi ilungisa itafula phambi kwezitha zethu. Ilungisela thina itafula phambi kwezitha. Ayilungisela izitha itafula. Ilungisela thina phambi kwezitha zethu. Umuco olandelayo bisisithi iyasigcoba ngamafutha. Inkomicho yami iyaphuphuka. Ungathini ngokugcotshwa ngamafutha lapha ne-anointing? Emabandleni achiyeneyo namhlanje siyezwa abantu bakhuluma nge-anointing ukugcotshwa ngamafutha. Okay. Ngizadlula phezulu kwendaba ethintiweyo uqala. Indaba etafula. Lapha into evezwayo ngicizelela ukukhulunywe ngabafowethu. Into evezwayo lapha ukuthi nxa usuphakathi kohlupho njengoba sithe konke thina isifundo lesi sikhona ukuthi sisincedise ukuthi singama njani ekukholweni phakathi kwezinhlupho. Khangela izinto ezipositive uNkulunkulu akwenzele zona. Ungagxili ezintweni ezinjani. Now uStephen ekhandwa ngamatshe uthini? Ngibona izulu. uStephen kakhangela amatshe abuyayo kodwa ukhangela ini? Yikho kufanele ukuthi ukusiqinisa kulona lolu hambo nxa sihlangana lezinhlupho. Then siphakathi kohambo lolo lokukholwa siyadinwa bathandekayo. Kuthiwa khona ke lapha ko-Israyeli kwakuyimkhuba yabo ukuthi nxa kufike isethekeli kule feast siyagcotshwa ngani? Ngamafutha. Amafutha lawana ale perfume. Siyakunanzelela bathandekayo. So amafutha lawa sesikuthatha sesikulethe eduze kithi amelele umoya oyingcwele. Yes. Umoya oyingcwele nguye osivuselelayo, nguye osinika amandla ukuqhubekela phambili. Njalo umoya oyingcwele nguye ozayenza izimpilo zethu zibe yiperfume kwabanye abantu. Uyakwazi kwesinye isikhathi siyaphatha amafutha amakhulu. Abake bachumayela emakhaya lizavumelana lento engikhulumayo. Abantu bayakhuluma phandle ngala siyalizwa liyasinxusa kodwa unakazibani. Lo sakazibani. Lo wena uyaloya, lo wena uyathethisa. Kuyini okushodayo lapha na iperfume. Umuntu uyakholwa sibili ufuna ukukholwa ngamandla akhe. Kodwa kalawo amandla kamoya oyingcwele azamenza ukuthi impilo yakhe ibe liphunga elimnandi esigabeni. So ukhuluma okunye but isimilo sakhe
sikhuluma okunye so sidinga ukugcotshwa ngomoya oyingcwele ukwenzela ukuthi izimpilo zethu zibe yintshumayelo esigabeni inkomicho zethu ziphuphume. Yes. Inkomicho zethu ziphuphume. Siyabonga kakhulu ngokuchasiselwa okungaka. Lanxa silezitha esilazo kuqhakathekile ukuthi sizikhulekele. Lanxa kulezitha esilazo kuqhakathekile ukuthi sizibusise. Lanxa sinezitha esilazo kuqhakathekile ukubana sizithande. NjengamaKristu kumele sithande wonke umuntu. Kababe yizitha kithi not ngenxa yethu kodwa ngenxa yabo ngoba bengasithandi. Ngenxa kaNkulunkulu o ngenxa kaMalusi wethu basivivinye kodwa thina kasenzeni okuhle ebantwini bonke sikhathi sonke. uNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asenzele kahle. Sifunda ivesi elilandelayo kuMahubo 23 ivesi ngelika 6. Isibili okuhle lesihawu kuzangilandela insuku zonke zempilo yami, njalo ngizahlala endlini yenkosi kuze kube nini lanini. Siyabonga lapha ke sithola uMalusi uhamba phambili eceleni kulentonga lodondolo, then emuva bese silandelwa ngumusa lani nothando lukaNkulunkulu. Kusilandela njani nxa kuyikuthi sengamukele uJesu kodwa inhlupho lokho zingihanqile? Kodwa ivesithi yona izinto ezinhle ziza njani? Zizangisilandela. So kuthi ukuthi as long singakatshintshi ingqondo yethu sifuna ukuthi kuhlale kutshelela kuyizinto ezimnandi, kuzaba nzima ukuthi sinanzelele izibusiso eziseceleni kwethu. So indaba isekutshintsheni ingqondo. Nginje ngakhula ngingela bazali bameduza. Nxa nginga-accepta i-definition yomhlaba ethi yona nxa ukhule ulabazali ubudubeka ngizafa ngidubeka. So kumele ngilandelwe ngokuhle ukuthi sengisithi every situation ngahlala phansi ngancediseka kanje balaleli. Ngahlala phansi ngahle ngathi every situation ebuya empilweni yami I convert it into a blessing automatically. Ngoba ingathi ibuya abantu bethu hlukuluzeki kile right, mina sengivumela ukuthi ngihle ngilimale khonapho. Ingqondo kayiguqulwe ngoKristu. Be happy in each and every situation. Uyabona Ndebele, uJehova ngaba ngumalusi wakho. Akula lutho zaluswela sikhulume ngakho. Akula lutho zalwesaba. I-protection you are fully covered. Uqaqelwe lizulu phambili nguJesu umalusi, eceleni intonga yakhe ngapha ludondolo lwakhe. Wena uphakathi lapha uku-comfort zone. Kwesinye isikhathi ingabi mnandi bebuhlungu, ngemuva umusa ukulandela. Sihlobo ezithandekayo, umalusi wakho kabe nguJehova. Nxa ufuna ukukholisa impilo, yebo kwesinye isikhathi ayisozibe mnandi, but uJehova ngumalusi wakho. Kukho konke asibambeni ukuthi uJehova kabe nguye owelusa impilo yakho. Surely goodness and mercy will follow you. Lobu uhambe egodini lethunzi lokufa, uJehova uza kuba lawo. Ukugcizelela lapho mfundisi, okuhle okukhulunywa lapha lo Musa sebekuthintile abakhulume phambili ukuthi kayisizo zinto ezibambeka ezinye mhlawumbe esizifisayo njengendlu enhle lemota enhle. Ukhulume ngokuthula uNcube. Uyakwazi nxa ungaba lento yonke ongela kuthula, ungumuntu odubeka kokugcina. Khangela indoda enjengoPeter kumsebenzi chapter 12 yalala ejele. uPeter kulala ubuthongo ukuhoqa kodwa ebotshiwe. Wayelokuthula enhlizweni yakhe. Uyabona nxa ungathola yonke into emhlabeni kodwa ungela kuthula, uphakathi kodubo olunye olumangalisayo. So uNkulunkulu uzasinika ukuthula phakathi kwezinhlupho, phakathi kokufelwa ubonakala kulokuthula, ungela msebenzi ubonakala ulani ulokuthula. Singakuqamba konke ukudubeka but ubona umuntu elokuthokoza enhlizweni yakhe. Siyabonga. Sengathi singananzilela njalo ubana kukho konke lokho uNkulunkulu sithungamela ekuphileni okunaphakade. Lanxa umusa usilandela, uthando lukaNkulunkulu losilandela, sithunganyelwa ekuphileni okunaphakade. Sizacela ke umfundisi uGatsheni
asikhulekele. uNkulunkulu asiphathise, siqinisele, sibambelele kuye ngazo zonke izikhathi. Siyakhuleka. Baba othandekayo, sithanda ukubonga isifundo osusilethile phakathi kwethu. Esikucelayo ukuthi sona lesi sifundo siguqule thina dalo othandekayo nxa sihlangana lezi inhlupho. Khulumile elizwini lakho, bana inhlupho sizahlangana lazo. Inhlupho ziza kufika kubabukeli labalaleli. Kodwa sicela amazwi alesi sifundo osilethileyo phakathi kwethu siqinise ilunga lebandla linye ngalinye. Lesi sifundo siqinise bonke abantu abakho abaza kuthintwa yilesi sifundo. Esikucelayo ukuthi njengompostoli uPauli sikhulume ekucineni ukuthi silwile ukulwa okuhle ngoba sinqobile. Egama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen.